ngayun-ngayunin meligbag-meligbagang rincitan ide sang meragu Brahmana nemangkin ngelantur di gelis malih ide nyelempungang puniko timan ide Yakinenten yen mekele pewanengan ide saking mulang timone malih nemangkin kakedeng kuancitin punika timau penyaludan toyone Jati misi Jatemo Dewa Ratu misi pesan namun atur ibu ron bojok jeg saged subo misi jatmo sane kurus sane berang pesan ring timan nido anak kelingsir ngentak kisut layu Dewa Ratu mi ngeparyang ngenang pesan saja subuh kisut layu dustus keming lem-lem goban yone imanusa sane kakedeng uling beten semere nuli ipo galis naga Medek-tok meguyang negak iyo jatmu beragakik sane subuh kepenekang kating-ting oleh idersi yagnya darmu suami Sahoyonya ke panglima nih maku dadu ditujang di dua ubun nih mau bakti majeng ring ide Brahmana sarwi